Oh besek marapue. Digo itun riade. Maragan itun reka adamu de pura diojan di maruenu de. Aga indo pangujareng. Atama komai de. Kakek di medilaleng malepek care-care. O indo pangujareng. Kare bagang ngare situ menatihi. Lo si kabak na uja. Wih de. Nama shanti lohe situ ita tahu de. Pura tadi pateri-teri di marwee bersinar-sinar lohe si kotuita de nenek. Weh, tani ay beti asan ko tani indo protes indo pangujareng. Masyanti ki, masyole-syole ki, mu protes ki, mahujoy. Lebih-lebih pasti mak busyansyat timunno. Aga itu elok nu de bukan beti namanya ko dena na pangujareng. To, weh de maga tu ding kalina de. Hai, aga kidini mun romu wandre di bolani ros namu mengosak-ngosak kali ta nataro andre he. Namo itu may musak bisa pita we nak to itu mugara-gorai ki dan kana lalo he. Aga ke mu ngasyara di hindi kuro na we siya kakak kalian terus syaha. Nang kakak lalo nak mugara-goraya. Aga mandre kuro di hindi. We mangasyara kapurung ite di bolani ros di hindi. Na mesti ni tisuri kung kana paulo tuli pa di syaha. Jadi siya kakak kita we. Hai dena tanya dena ko lo me molli ko silong. Tapi ingke kuro bencinu. Jadi sengaja ntar dena ku gorayo. Tanya kana ke lepa ko na mesti bongkas di kuro. Tandule hatu. Hai neneng. Iga kayak benci ku maseng he. Wih gora-gora muak wasel lo kasih na. Hai. Tapi maraga sih baik dita itu na apa gitu mau delek baju nu loh. Sama na baju dena na jadi. Wih. Baju kaya dita. Aga si pakwe itu. Namu pole si dita itu. Weh. Cani-cani kali siding kali na kurang makutana iga benciku. Anu purane seki iga purane hasi bongkan na. Aja na ko posti ko iga bencino pak. Nang kali na mana kita werohe. Di sana beti model baju calon janda. Kalau kau mistengi. Jadi matu kau mestuknya anakku resmi surat ceraiku siap-siap kau taranasa nggak leh. Taranasa memang nggak pelok sih kayak dilo sapa kau pura nak cerai. Pokoknya ya si malolololoy kau lo sapa ya si malolololoy. Paya gare kau malolo malita lo malita. Tiajak malakai tamatoa. Hai neneng, mari ngerak ko. Sembar to du ding kalina mu pawiko. Maina polisi ko di kalina merunge. Adi ngerak ko kamas teh. Aga fale. Mari ngerang ay di beti. Lihat mari ngerakku. Aga fale ulo harap dia leda. Na nafkahi ya, na hilai na. Hai beti. Namuni rodo tuo nene na mate pengajari ki. Dia nak to na marun kalina ada roh lapot tahu. Jadi tekus tapak to lenge, alena tapak lenge ya tapak to lenge. Aga fale. Boleh digo fale itu loh. Puji kali ta menurut toto tudah ko he. Kalau manutong itu ta toto na terus syarita. Tudah ko mai. Tanda kana lo. Dia nak kote ako. Tapi pajak-pajak ini dolo. Tanda kana beta lima no kamas na dia gagas si omporeng. Jadi istirahat no dolo. Para kai ni dolo anakmu tuh mangoloy 10 sedi. Pas tapak si pale ko kaupa jodono. Hai, boleh aku ndra pepeng papa bere ke helo ka papa bere ase na. Bate unggora-nggora na anak kalina ka jadu pepeng na nira aku dapi ki. Di ngare ndra loron di ngare ndra lau. Ko perlu ku pak gene ki ka 10. Ko ya pak kuruntuk ki makasti kesinge si pak na hargaya kasina. Hai beti, makan cakale betu di kalina iko lo. Estariolo syapi mu pepeng. Ko kuroo to papa bere si. Hai. Baja ka ngare si mu pepeng. Tama ko may pak bosi ki menurut tono tuh toto gitu tama ko may. We nelok kalian no tuding kalina koleksi ki alak kay nengede neneng. Namis teman ni rumah tu bentuk nah. Kayak di malampe ki rumah ponco. Baja anu silo pepeng kepala lutu sih asal enggak kepala lutu lalu lo sekap pepeng perlui. Hai, engko pabe sanggara la menu. Hai malufu ka he. Are nggak mai he.